Vision TV so when you aba ma me da ko a ewie nsumaje adwa ama ba pie o mo fie mu ni nyina ene sen ensem bebre ena etwegu e wo oman Ghana mu a eye abotesem e ha adwe na etete pa yi a efa eye agenda fix the country ho enam so e ma ye papa Captain Smart ya suspended no eno wonsem enene ama ya to nsa prop ni kese pa aba be kamensa na ansa na ye be bobo ensem no ho no me pese obeje bre na obetwen me ama makwaje aboa contract wo na me ba ampai wa ha ebedwa me da se wo jebre twen me na me kotwa me ho ebaaye na openi kese ese na me di kan ye no na kasa eto bedwam a ekwa ekire pa ye na nyo man Ghana nko na emum amana ni nyina eye prophet Eric Entry a oda God's Revelation Ministry ano me de di ametade frɛ na ene papa ono ena wie wa ba be ka me ho ewo efie ha me ne no eba be bobo ensem yi nyina ho enti jebre ne yento aso papa me ma wakwa aba oyema me joso bibia boko nyamiado papa ene yada sorry ya ensem bebre na etwegu e wo man Ghana mu agenda fix the country eye ensem bebre e na akwakofa aba ye hwe omampani dada Mahama abreso a demonstrations ahodo ekoso a aposifo de wo huji mu ma e bambo ekoso ye ma ni nyina timi koso na say agenda fix the country ye hu de eko a police force hey nyama bebre e na ekoso efa sa asem we hu edunti mi bisa se wadwen kire e wa asem nyina ho enesen yo me aba me das mami chia Ghana tifo mami chia Ghana muni panyina temamufo mami fanchi akase so mami papa prophet Jonah Jigo apia kabo de tech na mami chia me yere ko university ena so yakonya kase ya Attention TV mo de amame na me be kasa na mami chia me papa Alan Cash Alan Chiramaten Alan too much na sabri bibi sada na papa yi aya na mbre bi mu hu ba different TV station na de mo hu Attention TV dey see the me sawo so ye me nyama nyina ma me da so ma yenko eni wa se wa bi sha sam kase na ne buru adwene ntiase so ena esi wo Ghana na ma me nka we street yesi agenda fix the country yes na wo bisa if I talk papa mera se abi se Ghana no kurasa ye no kura kan nyina no ye suro se ye beka no kure na ye kan no kure nso a na akwai te sane ya wo de bomb atukuru we asema ye kan se ekosi wo ga ayi aburuchirima a wo mu hunu no ma what ya se ni american se sa agenda face the country no ye nyina ti oman mu omo dibidi Yvonne Nelson eye demonstration e tie papa John Dramani Mahama e kasa kire omo kasa kire sa akode a oye rapper otonyum ono so ye bisa o se dum so ne ba na me kan wan asem no ante a inflation so ba mebo so adase o wie no san betwa anwum se oye sorry na Kufu Addo kasa ti a otonyum mini pase keep the glory a otonyum a odi I say en kan se e kuti anwum a but neno Ghana for no ye no kura kano enne na ye wo ene ye beka bibi o kina so ye beka seti obi se ye beka no kura wa ho ama asofo bi mpanefo bi kura beka setia ye papa John Dramani Mahama se oye incompetent na oye kromfo ye nse bebre ne si wo Ghana aye nyina agitum wa o ti wugitum se ade ne si wo Ghana enya agoro ne yedi ama ano odin Yvonne Nelson aye kan obaba sia wo ya actor otumi sorry gadan krofo aye demonstration ene ye bisa so wo yefa ena ko kan okura e beka kire so wo ya NDC ni wo kan okura wa NDC fon so meka so wo ya MPP ni Ghana no enye sebe aburu sebe nyaado enya nkokura fo ne dia wo eye ye nchirima ne dia na ye nchirima so den na ye what ya say ye nchirima no den ena ye ena nchirima no so den na mpanifo no ye de amaye omu di abro askunye sunsun aseye sunsun abre yase
ene ufa Ghana be bia ni pesu ye wo ma we mu na ye president Nana Akufo-Addo papa mani nsawo me ka no kura na akyerew because it do election time in some onyamede mre nyina ye de bra MPP fo nti sa abase se ye ka no kura kyerew se ye ka no kura kyerew abase ye ka no kura amom ye ka no kura kyerew abase ade ni nkoyi ye ka no kura kyerew papa me pese baby anokre ne wo no me pese obehome so ansa ne yetwa ye ho akwaje abafo nkrato ne ye ba na afie no so wo de ato asoman bebre wo ho a tie fo ye de ba besum ye di ekire kra ne dosu enu tu jebre na twen me ye twa ye ho abasisi a na de ake ne de abesum mo mesanso ema akwa ababiem se unya abre etwen me ni asanso ababiem na papa na wo kan bibi se nokre maybe sa se nokre no eno na ebinum pese omo beka a ede nsunsuanso bi a ense fata abre om te se ya papa Captain Smart die ensem bebre na Captain Smart ode ba abonten a ye nyina ye hu se eye nokre ana se edika eno na nipa ni bi mpe ana ye mpenifo nokre na awo beken e na omo mpenti na ama ede saa ensunsuanso a ya ma no suspension abana oh mama nka samwe meda wase Ghana excuse me one mo hwe me mo fa me kasa e fa cheme Ghana ti se seb kwate boto oni kwate boto ah Ghana papa minim seb ti se kwate boto e de se be ma ye ntware be ma what you say na seb oni oba da be da no atwe boto no kwatiri no oni oba na da wi no apia boto na basa na Ghana aye because ade bia won fa twa Ghana furu ma no wo de ba ye hu ni se eyachi wade Ghana ni pa se obeka no kure wo de no kure be ma no hwade Ghana ni ba enyim no kowo a ofa bre mu saa no de awo wo benyini so a enam sa adwen na se dada nti onya akwanya bi akotena ba bia no ode saa ho ne bokoro no nti na okaka che Ghana ni se ba bia wote bokoro no a hwade obeka che se wudi bra me bre ansa minya dwuma wo yaya so ade se ne ma mi kasa no kura san no se yenyina wo man mu na ye president Nana Akufo-Addo be kasa e papa mani nsa ma mi ka do kura kire obeka se ye tisika so ne komode ye Ghana ya ye mo bododo wanti meti ya papa enti se mi tisika so se ka be so na me fama de ye what ya she ana no aba so obebo man no 1D 1F yenyina ye di chi ye hu se ana so ade ba so member free education yenyina ye di chi ye Captain Smart ya ukana semi ebere bia na John Dramani mama amemmoni nkoyie wa makwan yo onu ankasa simu pense mama apon excuse language no o to me bia da no asmeta onyi bebreye but to me hwe John Dramani mama no nyamfo ba menen ka je wa pon oni presidential mu hwe ana papa mama so ankasa do mama ye nipa bi o te se odwanten wo di aba abo no cross meda wa hwe oni ne mo ekokoko ba wo bo sasada o kan ye no kore because of Ghana ye kan no kore kire yan ye mpeke se wo mo da Ghana ni ye di ade ye fita kra ne ada na di tuntuma hye ensem eni ti na Ghana ni tumi tam sika na okose cross okoto mo ba fo ne ye de semina hyem ni account ni ye de ahye box bra ni no de amaye because ya dwen sebe ya dwen wo fom ya dwen ne dey e wo fom me won asoma me ka me ntai party bia na me ntai ye president Nana Akufo-Addo me ntai John Dramani mama ye ka no kura ye kan yampanifo na afiri wonum aka kire ye ne ye ka wacha se yampanifo na afiri wonum a waka na eno na ye ka kire wo dapenda na Ghana o metima ka se e bose Ghana be sesa dapenda na Ghana ni ba a ya wo de ketekete o man ni kura betima ma no chop money onyidu 18 years a o de abono ho bra yampanifo no kwa aburuchire o ko hu sanya ma bi se ye wo akwara ketekete ade ya passport de ama no ya ye green card de ama no obenyi no woni omani mo documents nyina enso Ghana ni yetimi ye bi ma Ghana ni o nemu ye nyina ye sesan kosa line na koye ukoye no na Ghana ni ama oman foforo so abegum na watimi agisika birth certificate prior asimnu a onwa so me ka kire wo me ke kamba what you say birth cert kura won wo ye
ya wo ya ma hospital mpo no omo ntimi ma ya birth set no omo de ba ma na ye be sent tua kakra ya a fake one omo wie na obetu kwan ye ntimi fa wo nya passport ma wo nti da benda na oman Ghana sabi ye be free chimi mu akonya nsan what you say Ghana ye ka me say Ghana to say kote bottle sabi atiefo na hwefo ahwa me fanta bi me say Ghana e to say kote bottle ansa na ye be twa no Ghana kan ye timi gya ya ne yanyin gbuna ya fa se kutwa e be ma nti sa na Ghana anyini atwa how many 60 ya wa 65 years what you say and now nam kura na 77 wo yam count and a toilet de na wo pe ba bi kura gya wona ya chese wo ko sire obi fiye wo ko gya wona inse so mtimi 1 kilometer bi ya yetimi to ayi agyanan si ho na wo ya ne kama ema Ghana ni timamu ni a wo tie mama hiani na ya gini sika no what you say and no obi akọ university wi obi akọ ye ayi ne law ne courses nyina wi but fie eno na omani nkoyie no eye youth ne be ka champion for say ye na mo bobra ne de amaye agya bi esidan a o sidi gya ne ma enti ade ne nkoyie no ade na mo ye de amaye mo di abro sa ade akokora wanya 45 years 60 years 70 years no akoto down o UK because all prepare na chonu say ade obeko fie nti o prepare me be ka se mo kire MPP fo anwa me be ka se mo kire mo say nipa bi ewura MPP amamuo mu na they are vampires na sanana kufu adoni anawa won mema na mamuo no ayet se biscuita taste nim nti say MPP amamuo no ati se biscuita taste nim aya rob ay ruling aya den na nadia manfo so mo ko agenda fix the country omo kasa omo tese omo ko pass law no court na court ma approve as omo dia ma adeni ye nya atwom sa ye ka kire ye president say omane ni mra no so na ababoni bia befra na mamu no ma ane ye bone Ghana fo be hwesa de ne se wia na akufu ado ba ye boje ne so ye pagya no ye ka me bi kura metie mi ko kasa bi ma no nti sade ne nya na Captain Smart wakasa de ebet ni o twasa nim se na chia at least so wakasa na nko yi a etwasa ye de ye tene no na mo suspension ye de man nti so ye bisa se empanifo mo man mu no nti e ka no correct no ma enye Bible say Ephesians chapter 6 was the way jana onani na wona kwa awar wasasi so what you say na wo kan ba so say eba en ejanso twese ne babu ye de emfu ye mi sase mpanifo na ma yutu bu afu ana won ma command yana ye tisika so command yana Ghana ya ye mombo do ana sanya mo nyina ene si timisha aninti ena ama yutu na niya pre akomodia yutu ni homete because ya papa no abobra na wi ya papa na na kufu ado anya kom na dem na ade opene so obedi on present no no so ne woni no dia fo aga but abaponi na be fro abana ye nkobisi no abana ade papa bi anim no eno na be fro na kufu ado na mu ena ama ni paponi bi abe fro nti abra na na chichire no no musu sane wo chichire no o mu sane intimi de susu apasa mo ma kwa ma demonstration ko so aka ebia na kufu ado be bia potus na wo na wa correct na atoyi because MPP for me kasa mo pa but you see a kind of correct mo man so say asofo o man mu ya wa man mu asofo bebre lambashi John Dramani mama asofo bebre lambashi John Dramani mama ye nyina e lambashi no adene ye de edu ba bi e see a kind of correct e kire o man mu panifo na omo pese o bagi ato etiefo papa se aden na ye de ye ka no kre na mpanifo pese o bagi ato no di ka se de otwa se no nim se nachi achia enu nti ma yenko hwe ye nua ya papa ya de nyina Captain Smart video a enam so a ema enne ya suspending no yenko hwe mra Just sit down. Tenase. Na fagana besiana.
Uba ye yabwa say 76.1% of our GDP. Ye catch Mahama. Just sit down. Tenase. Na fagana besiana. Uba ye yabwa say 76.1% of our GDP. Ye catch Mahama say wa bon mekabi me na kaye. Me say bra wa bon where you unprecedented bon ye. Say Ghana. Ye kaye dia no. 69.9% of our GDP. That was about 70% of our GDP. You catch and say wa bon. Ba ba me where there bon bom 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 bom. Where there a bom 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 bom. Ebusia samwa amahu dia etwagu ye papa nsama ode tu dwanti a ene aye nsem bebre enie papa ensam no nyina na egugo yo omanfo nyina ahwe no kure on se Captain Smart no ono mama tab no ofaya pa olamba shi John Dramani mama heavy na the wo si lamba shi John Dramani mama no na nye yishi enso no enne den na brichi efra Ghana tamai eduabu abohwan oman Ghana na eduaba ekwa abrofre Captain Smart na okasa ma MPP a o kire John mama so wapon no enne sa Captain Smart na abekasa ena yanyi ni ba ko ahye ne sa ya me kan se oman Ghana empanifo mesre no na kufu ado the president Captain Smart Septa Prache or your mind Ghana. Now maybe a minimum Captain Smart. Bananado, yeah, I'm Casam Joe. I'm Casam Joe plain. And you play fat. Me, to be honest with you, when it comes to the fight against corruption, what disappointing me? I am telling you in plain language. Because in this Fourth Republic, I had the biggest hope ever in you against the fight against corruption. But in this Fourth Republic, first time we did, Nana, what disappointed me big time. When the biggest flop, the big look. Say yet your ma'am issues and an akumian quat na radio suka says he can't go for the kotre neba. Client to be so new kotre neba eba. Nana, I mean control. And yet. Captain Smart Kai. On almost a cratchy 2016-2017 or your scapegoat. Adema MPP party. I had another year, also another scapegoat who are prompt to MPP party in 24. I didn't make a sound me ball. Mamma Chi, Musumu Mumma Nimramos. But in an Achia, I'm our suspension. You baby and Penny Zebia. Papa, Koku, or Ting, Adunko, Ura on the station, the only one suspension, so goofy. What you say? Oh, Nagana no. I'm from a bonny bibble, and I shall. And I shall. Because of Pennyphone, who I said, you to know, your cancer campaign tab, your papa Baumia, Echo secondary school university, Echo Casa, Echo Martox, Echo Casa, John Dramani cry incompetent. Can't send me a move to say taxes and one of the Bumaya and Capalaco Tinagati, which my working taxes any woman. And then a cassan abetuama, some penny food swap a cow Buhamayi,
ɛyɛ nkyirima nti etwa sɛ Captain Smart kan no kora Captain Smart wɔ ba what I say me a me no kasa nso me so wɔ ba saa ka no yɛbɛtua ma yɛn ma nyina bɛtua bi na saa mpanimfoɔ a yɛfrɛ our leaders no they are gone a wɔnya yɛ hwee what I say sɛsɛi wohwɛ asase so a yɛ galamsey a ɔmutu na nyama basa ɛkɔ so ama ɔman no ahokyerɛ ɛnɛ taxes a ɔmampani de aba ɛnam ahokyerɛ nti na Nana Akufo-Addo raise taxes so others ɛnam ahokyerɛ nti de wɔ raise taxes because wɔtumi anya sika akra de abɔ no ho bra de ahwɛ ɔman no nanso ɔman mu mpanimfoɔ no bi bɛfa kuntura ase ne koti kwan so agye sika no bi adi Nana Akufo-Addo bɛhyɛ sɛ kɔyɛ project na ɔbɛkɔ na project ni hɔ ne yɛdi sika no nti ɛma te maamufoɔ maamu a ne youth ne mmaayewa no ɛsi so no yɛbrɛ nti wei ayɛ adesrɛdeɛ de ma ɔman mpanimfoɔ sɛ ɔmo nte yɛase na ɔmo hu sɛ saa yɛsɛm a papa Akufo-Addo kan yɛte sika so na ɛkɔmɔ de yɛnni adwuma yɛ no adeɛ ne kɔ so sɛsei hwɛ nnipa kunkunkunkum aba ɔman Ghana sɛsei nkɔdaa ati sukuu duase ɛnsua adeɛ there's a lot of students akɔ school a ɛnɛ wasa aba fie a wakyɛw so until further notice na ɛsɛ yɛmfrɛ wɔ yɛwotumi nkɔ school papa na yɛfrɛ education nso no akade yɛka ho na ɛwɔ ɛyɛ sika na de bɔbɔ free education wɔ bra but ebinom nso ayɛ si akwan a nyama ɛyɛ den wɔ ɔman no mu nti ɛbɛyɛ den yɛtumi atena ɔman Ghana yɛhumu anuonyam yɛnyamu nnipa papa mɛpɛ sɛ video no deɛ ɛdi kan no ɛyɛ deɛ ɛdi kan ɛyɛ deɛ ɔka ɛyɛ papa Captain Smart ɛka no Mahama abrɛ so na yɛnhwɛ ɛnɛ yi deɛ abɛn yi ɔte so yi deɛ a wakɔka ɛnam so nti ama ɛnɛ suspension aba no yɛnkɔhwɛ saa video no ne yɛba a nsɛm bebree wɔ hɔ galamsey deɛ a papa ka yi ɛno nso wɔ hɔ nkwalaa wɔtete nnua ase a wɔkɔ school ɛno nso so wɔ hɔ yɛnkɔhwɛ Captain Smart ne video no bra just sit down tena se na fa Ghana besia na wo ba ye ya boa say 76.1% of our GDP ye katra Mahama say wa bon mekabi me na kae just sit down tena se na fa Ghana besia na wo ba ye ya boa say 76.1% of our GDP ye katra Mahama say wa bon mekabi me na kae me say bra wa bon we ye unprecedented bon ye say Ghana ye kae de no 69.9% of our GDP that was about 70% of our GDP ye katra say wa bon ba me we dey bon bom 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 where the a bom 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 bom. Just sit down. Tenase. Na fagana besiana. Uba ye ya boa say 76.1% of our GDP. Ye katra Mahama say wa bon mekabi me na kae me say bra wa bon we ye unprecedented bon ye say Ghana ye kae de no 69.9% of our GDP that was about 70% of our GDP ye catch and say wa bon ba me we dey bon bom 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 where the a bom 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 bom. minus omu group nkrofo bi anko be abambofo no obeboa oman no ana se
aban no wetimi esi sa galamsey na no kwan nso ewie ekire no na a police for na soldier for bi etimi akɔkyeche sa nkrɔfo nyina enti anu sa no empenifo na hyehye ase kwan bɛn ɛna ebetimi afa so because ye papa nsɛm yi so ɔde tu ja Captain Smart nsɛm yi a uhu sɛ vivid evidence egu akwan mu pa ɔbobɔ so yo that's also nsɛm na Captain Smart ka ɛna meka kyerɛ sɛ Ghana te sɛ bɛma kɔte bɔtɔ ɔhyɛ pii to papa Ghana mpanifo a wadwene sɛ Ghana paa so mema ti mamufoɔ ne mambu a ɛwɔ man ne mu no yɛ ho atɔ yɛ deɛ agye sɛ wawu ɔmo wu paa deɛ yɛ hu adeɛ tɛta mpanifo mu tu kwan kɔ aburukyuru ɔmo kɔ de biara kɔ hu nipa ebi no nɛ bɔla dustbin koraa no wopɛ bi de bɔla kuma wonya ɛna mpanifo na ɛte ɔman ne mu ama nipa atim nso adwemmɔne abɛhyɛ ɛma nti hwɛ oni bɔla dustbin nti nsuo tɔ a na wapia bɔla bi eku ɛno nso Akufo Addo ɔwɔ ayi o ɔwɔ a minister of yɛka ne sɛ po personal sanitation sɛ personal hygiene ɔwɔ saa minister bi na sɛdeɛ ne n'adwuma paa ɛne sɛ nti no kura Captain Smart kan ɛna ne ho ayɛ ahin Captain Smart ɔyɛ MPP ni o a obi anim sɛ ɔyɛ MPP but me deɛ somehow no I see sɛ they want to ebia ya papa Koko Oten and ama so bi on pese obi be ka say bia Captain Smart the platform no and e di Ghana pen for atem but ya papa Koko Oten mesraw no credit se ka ankaye but fire for fire na Captain Smart ye e ba boa yutu no e ma yen so perifere mo say bibi haye because akokora wanya 90 years 40 years 60 years 75 no akoto dai ewa buchina na yutu no kura basket kura woni bi no wasikana no e de ko bi man so na timamufo pre ne ye ho chie enti na amani pakum Ghana ne uhwe de rate ni pakum omoyire ni pakum nipa kwaji sikadura maame abati wisam aba burake ne ntiase so but ne ye kan se ye be 10 ye hu se oman no ebekoi agisi ye mpani for quality mistakes and then nsuo to kura Ghana water nkrakuro nsuo to a ball ani go tetata eya awrewo ni nyina ye nhihye a ankoyie nemu omambo na ye se wudie wo ma na ye ma obidi Ghana mambo sa na tie NDC bad the same thing MPP bad the same thing omo chew within around and me party no I say come because your mind Ghana na edi nkonim no eno na egu MPP party na ne be ya ne say ya papa la nche matin maka che wiase nyina so obeye fragbera I the next president of Ghana enti MPP record no omo say no na affect papa la nche matin enti na ne me ka che omo say Captain Smart de ebi Koko Oten adonko ama suspension okọ enti o meko so atena ne Captain Smart kanima na so they will change their attitude or they will change their character papa yen hwa ade e wa ha se yen fa ne se akoba ne se ebi enye ye papa Oten e na aka se Captain Smart enko gina ho ne akoba ne se ye aban mu e na saa suspension efi ba ya enti anu ntinu yen kan anu ntum na se bibi kobone a me yen kasa bi mu ana eno na enko yi se fi aban mu ne ba na ye man suspension e denti ne man suspension because kan kurinti so what I say o kan kurinti MPP chase 4 years no Ghana nyina bo se man se ana Akufo Addo ya and I ka president ye dina temper o Ghana e John Dramani Mahama what I say nti ni se na Akufo Addo bae obebo Ghana nti sade ne nya ye be prompt se obi ye bi ani tin ye pamon mu flo na ye de mo bae nti mo so mo ye good work amo me set example maame Ghana esu ene petrol ya tum cement ya tum bibia bo kosoro ye beto gas mu si ye to petrol ma e affect bibia wo Ghana electricity ya tum e be affect bibia because of papa de pesika no dia Ghana bra papa de pesika no dia run free education me makase free education no eye but e be ya kana na Akufo Addo ntwa wo maame na wa wo ba na wo su ntube hwe no
make sure so the what they become. Unim so betima hwe nti na utimi hwe e bi ahwe mo ma wan fo mo free education. Ye papa mo akwata kenoforata. E be cancer why so no the babeko school won pay school fees. What they say? And people doesn't understand that man. E ye rare talk unim say say dey ahochire be brand na kufu ado. And no dey ahochire bro man Ghana. Nti neno akwese twamene da ye na ntwa kon amembu na ekoso da ye na ntwa kon amembu na ekoso. Papa yankwane hwe enyema bebre na ekoso Ghana atochimenti amai ne nsem bebre ekoso ebi ye school kwala omo tete enuase sebi ebi mo ho kra punu a wote so kra woni bi won obo school dem kra bi tete form na etwe ni nyina aka homigidi se enu nti na agenda fix the country ekoso e se efi odo be kasaye obo sa asem no so se school for kwala omo tete form omunya ba bi nti na ntwo enti ye kongo he video bi school for kwala This is the state of the Ascent Onfokro DA Primary School in the Ascent South District of the Central. The classroom block remained in a black sheep until it could no longer host the teachers and pupils. Ghana Dachi Fapim, Dachi President, Dachi Minister, Dachi Teacher, and Ogugu from Sanu. And Yama Echebu, our Ghana mem, a BNA. Ain't way, yes, so much saying, Papa, wait a yas if him, if it's a woman Ghana Dachi. Yeah, and I make us say, Ghana Penny, we were who, and so until so do go be no affair. Minister Waji S. Gracia, Waji allowance, or the Hieni Sika, Akoto Petro, and not tea. Or drive no be children when you have brought to Roma, then you will have fish of Oman at 2 man, not the now police for Pamo, Mufri Quam say, I'm a Pomacy in 9, Mufri Quam, no rubbish. And then heavy, Hobe, yes, a letifi. When you make bold record now, so we MP no you there. I have a MP was wrong. So that's it. Ghana ni penny, when we send whatever we ask you. Then I know who for the Amaniscasa for Yaduma, not their Kotoka and a girlfriend. Until now, I'm not Ghana, my one peduma. What do you mean? I said, now, my Ghana, my one peduma. Omodu Wakosia Kuma, and Women did it. Or Cobanani Yaduma, a soon from me, Yemiaba, a
se budon o ho anwan budon ne to akase akase se kube no ono in says I am fellows interview na was say last me ba na wo fie ba ko na de how many rooms ni was say 5 bedrooms and a visitors room ba ko share ho adwuma ba na oye adwuma ben on the also be pen na se onu yusu filarity unsu ni ka se ne de na on pen so because Ghana me pen for no man na so mo ye adwamanfo enti sa that de omuso de mo akosua kuma ene bibidi enne adwamayati afa Ghana because of adwuma na kase bi no adwuma e won se slave queen na no mebaso and no mebaso because in spiritual realm no ya soma honhom mo ba be se slave queens a MPC ni on be da from 2021 to 2022 you be lose MPC bebre and no meba be che da kan ho ase MPC bebre ni be lose wo from 2021 to 2022 aye be gura Christmas mo no there's a lot of MPs be lose one life because some man be back Ghana more of a pa amo be be social media be bia be bia on be de bia be lose life because they need the sperm to hijack their system amo hia sperm be ti abo amo ti mi ama adwaman ho na kosoro because of Ghana sabra bonero and an edu nti neno ye mobo nkola mo gu nua se ye nyina ye hwe ya wo hwe bia menso mi hwe bi nothing changes and nothing turn na Ghana nsuo to a se nyame am wa mpata wo beka kuro ni nyina ye mpanifo no tukwan omuhu omukoba behwe aisa komo ba mutimi ye bibi nsuo to a ne nyina wura underground na ekọ mimi fie kwan kura efie kwan ekọ ekọ fie aya nyina ye maame tinamensa obebo Ghana mpanifo election do MPP ni NDC ni election do a eno mu ni nipo oba no the 50 Ghana cedis dia bedada oba no the 20 cedis ni nchene ene mo 5 kilo no the amount na nyame ye na do wini wi a ho na be se kombede hwe omo ye kwan no agape kwan omo ye kwan no omo de mo chiripu anwea e de egugu kwan ni ma se ka ba hwe wo de man kan kuni pasesi a wo maame tina mensa betumi ka degrade abe spread this year because unim niama won't mean can't na say maame adwuma wo ye no ye adwuma pon ne say election no obemema wan mu obemema bi hand dryer obemema bi hair dryer obemema bi sika nti wetima ka say why adwuma bone hwe agape kwan o hwe nipa eti ha o nti me nya surprise say nkola good enuase because a kwan no se kwan ya we no see accident she accident to do akoso within the short period of short months our police for be tuja ni nyina ye nyama eya ye mhihie e na ama Captain Smart akasa but nyama media me share ma Captain Smart say on kana come to Ghana say adeni for presidency ne ba ya ye share Ghana perform fache no tumi kwa da juma so ye papa kokko tension e man suspense say bia fire no fire ni too much ya papa Captain Smart Bible said the way jane wonani na perform so mo hwese yesu ye bu and perform na ya ma YouTube bu afu sere na be sere say ya papa no ye pam chew mo nso mo ya kuma nto ye yem na komo die e de yere ne ya ma because on my Ghana ya rabo a sisi o man Ghana agija asai Papa akasa omanfo oman Ghana eya reho oman Ghana agija na mepe se wo be subscribe like it na share se ne be ya nsema ekoso oman Ghana mu de atwaguo se ne yesie no ebetimi aka wonsa na odofo bi nso enya na enyina yetimi aboa ma Ghana ayetena bia papa se da waye nyame ni pei ansa na wo be kɔ no mi bisa se ensem ben na wo de ma Ghana manfo o me da se nyame shirawo abisa sima me ka kire o man Ghana nyina se Ghana ebe yi enye sia na mo ni akare se ye mpanifo no be ma no kore aba mountain ade ni pita o man hu se pita na mo mo fa politics na adaye ye to abawia na akwa se tonkis na ya se sabi ajimifo se Ghana no kore asa Ghana nyama bibire koso a ya arabo COVID no campaign koso COVID no nyama bibire koso enne you said the whole world and Ghana the whole wide world APC challenges but yet you know mpanifo na ma ye hu no kure nti ye hu ni se eye bone no mudi ye but
but so much people want take kind of correct say to say on mine say that tia the papa na ku fa who say free education no dia ba but emu e dia ho kira ba nti say awofo bia no emmoa on mine kakra ye be hu but say na kwa say ni nyina be gina tax and estimate bo akosoro bibia akosoro na emu asem ba kwamde magana perifo ne memma ewo mu nyina say yes me kasa abribia me kasa na me ka mo di dia agro pe na beshi MPP for omo tie perifo bebre tie ni ameka omo emu perifo wonya very careful from 2021 eko 2022 no there is MPs any ministers be lose some life deal with some maybe in spiritually omo do omo bagana won be ba by the close of October no mu nyina ba e be kro ba before October kra omo ba speed omo ho ofeyie omo so bebe ye ho se slave queens now you MP and now you be ma now ne ko da you lose your life ube lose your life in Ghana mrante ne mema no munya very careful and the two seri slave queens bia mo si mutiri mu pose mado makosu kuma na mbaguru madidi mbaguru ma ko se muru akwa asama mu wo eba bebe kai 2020 sisi me sa be kan bi mu wo ni time na so mo be se nyame ammo mo wu rofro nti bo mama ni da ho na mu nja ya dwaman tan na dwaman na no ote dodo anu ote enye dwaman nko na nipa bedi ade atrase na mo mo nya wadwen ye no mu se in life no God first. What I say, God first. Na Ghana, ya papa la nchemate, ala cash makache se kokoda nyamiasi. Na ebraso ese onyame hye wadi onyam. Ya papa la cash ameke. Ono baba ya frag bara MPP. Makache ya papa ba onyaso kokoda. Wo gina wo nwini. Wo nwini da. Because adia me hu ne nyame beye. Enye ne ono pese o kanchi. Eno beye onya. Nti onko tena fi. No onko da. Nemu ala emeto anwuma ebe mo man na ide akoso se bebe na kufu ade de du no oluma wa bre okona ho miji a na ala nso aba beto aso na mu medina dodo na anim se prophet Eric Akosiepi emanyina president ya me ka se bichia obi bia bichia Ghana mampani na kufu ado bichia ex president na bichia ya maame opuku na ajimai bichia Ghana manyina Rebecca ya maame Rebecca kufu ado bichia Ghana perifo yesremo mo ma no krento table so na mo nka no krenche me nua be ma captain smart so nka na command to ndem na sane TV onyame bedi nkonim na amanu nyama pa enye kwambone so na mo operi yiyo enenti na abasi ya me kan se so we me kira kwan so a from my telephone number was 0543 41 91 60 ofremia mo sabe come but na sa from next line 0553 40 1462 o frame ya sabe come na me wo ablikwa gape William Street o frame ya obenyame e brother Bible worship ekoso na ya wada so betrase o siada ya so kase enti menu aba ya kase ya kasa ya be kasa ade bechi ade mesa na me bisi abusiafo ye ne papa prophet Eric Entry oda God's Revelation Ministry ano ene ene no etwetwe enkomo no migidi se wanya wo chefa mismenya me chefa na dia ehu hia titiru e wo asemi mu ne se o se Ghana mpanimfo se ade ne efita yehu se eyefita eyetuntum a yehu se eyetuntum afi slave queens no papa kasa o se enfo akosia kuma no nko ahu enidi bomoden se oba obepa adwuma aye na hye nyamedin enmunyam papa yada wase se unya abre e baaye munua ba ma me da ko a ene me de nsem nyina e beso mu na mu ma remfi se abre ni abre nyina no obe subscribe like na share na onua bi nso enya nsempa a etwaguo e wo Attention TV so ehwe ne ye nyina ya bom ye nya Ghana papa atene nya asumdwe nyame nhyira